Shisngi hadin kajing pensengau ya kajing persya ya kajing play ya ka Pine Club hapok ke Queen's Hotel ke badan Hajorabat ke badang hapok ke Senong Mausmai Ribhoi District ke Ribhoi People's Council ani RBPC hapok ke Jinglam Khamat jong ba Jason Lennox Nongrum kum u Presiden lembak kid khot jongka ha ka santarik unailar ar hajar apusan kala ya kenduk sendon ya u Deputy Commissioner ke District u Abhilash Baranwal IAS ban IT da ka Dorcas ya u teu klik ke District ban pak tokit benia halor ke jingbu ya ka Pine Club ha Queen's Hotel ha bakran cikilat pathai khubor hadin ke jingi kenduk ya u DC u ba Jason ulaya thu ba u DC ula pak penlong ya ke jing tokit bat ke barang ya chaprang ulaya thu ru ba ke jingi kren bat u DC ke long ba ka tei ke jing tokit ke dei ban long ke bakhut ringkat ke hok bat jing shisha bat baka kaipot kan long ru ke basyai hadu benda poi syakabor jong ke sarkar jela kebana kaliang udisi ru ulaya thu syaki bakan syempor hapok kini kitayo ban pendep ya ke jing tokit bat ke RBPC ru kan ap ya kata nang ta ula benrap kum ka jing tip ke bakidan lupa lingba ka jing ekran bat udisi la sngo thu baha ketika kelab kidan kita ki jing elek kai rami ki badai hi ki kam khalai kum ta ke RBPC ke kerpat ya ki bor snong bakan pensyai syaki patba ha kanu kadur ki ai sernot ni kata ka no objection certificate sya katai ke hotel Terima kasih nyalayo ban wani kendu yang Deputy Commissioner sama Abhilash Baranwal ban IT ye kata Dorcas ban dia thu ye dia ka iga bakum gaseng dan ban slow menem la shisha yang keren Henry kali lembaki wat kai kabur kam sumla don ka formal get ka sini kendu ka mat tadi Henry mantakasni nyalayo naru benin bisa layo bani keren Henry mantakasni Kacing pun kam sungguh iso bila ai ni ke space dan snap ban syak skor ke iga bakum gaseng dan berkumpul. Di nakaliang gaseng ni la IT interasi data jingko application atau ba ni la kedau hangku dia ke iga bakum gaseng ni snow dia ke iga bangi nyelap ni syam dia ke iga ba ka dong bat tan mentar ka perkat ki pai ba mentar kum ki perkat ni la pen snow ye iso. Semua tenat panong ba i sa DC di locations ba di lasngap ini bukan dapat pau but habidi bukan ikakam ilayat hu ba kajing tokit kala bangya investigation mentah ke inquiry ke ba bisa yaitu mentah dan ki magistrate ke ba ilabu atau office dan tokit ini ikakam ilayat hu yang iba kajing tokit kerana syahmat ha kebukum kan ikapor ya ka iga ba kaseng nyela ban pau kalong tang ka jingget ya ka agency bahkan tokit da kajing kuit jing suba bahkan keren ya kajing shisha ba dia ka hok ya ka iga baki kilap kin pedi ya kata ko mga ong ayepi namar ba ibul kam shumla iyo nyim shumla iyo e kata ka por ka ban yathir sani bhan re nyela iyo ba banbu iga jing kli hakini ki yat sni ki bala dab nadu bakini kubor ka iga ba ka office kalap te ka iga bangi kli ya i so long ba ato kata kajing ya shat ni ka don em kata kadi ka bam ka don em kadang kajing khalai ka don em bat nakaliang jong EDC le se hadu menta ku ba iong ba kajing tokit kampat kot hendy ka finding ka jong i kalong ba lap ba kadon kata kajing ka pokrat lap kata kajing le ka romi ka ba clearly ka de ka kami khalai ba ku mga ong ayepi ki kami khalai hang tei pat authorize da kano ka department newat naki dorbar shnong ku mga kudo menin ba ka dorbar shnong kam simla mention ha ingi IRM ba ya ke NOC la wan lang ya itu i provision ban ailat iki ban ya khalai te kani clearly menta kasi ni confirm ni tikna na EDC ba kadon kata ka jingil kai romi ka jingil kai pokok te ngila skutu ya iso ba kani ka jing tokit menta kadi ban long hakador ka balong transparent ka bakhuit ka basuba bat ya ka baki kilap na kalian jingko office kin sumba ban wanra ya kata ka clear picture akhbat jing ba kanang ba kata ka jing syania ya pa office kum ki wat mangi ki bayar kit ikni kampai ba wat ki pai ba juga dong bagatan dukin sungun ya ka iga ba office kalap bat kendiat hane sikwa taman penkemau ba katuka ka snem ka baladep mo ngatarai arca bertuai katuka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021 la repeal ya katu nadu arca bertuai kadau pa repeal ya katu kalong ba kadon ka jingki phalo nakaliang sugi pai ba bakimi ki jing pasya nadu kinong elam niam nadu kino ilam shnong nadu ki samla nadu ki social civil society organization but baro ki pai no shnong hak tu ki por ki persya but halon ka jing persya jing pai ba lari pilih ka tu ka act ti
kai ke jing ketu jing nakalian seng ya ka sokar ni wat ka bol peni industri kalau ba what up hadu ba barok kiniawan ban persya ka office rekam jong deputy commissioner kani kala di lupa kam kabala don ni ka history mencola de persya lupa ya gini kami khalai kami ya Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.